Mwene ahura wo bara yo yugi. It happens like that. The mother wako nyojorori. When mistaken identity yake ikora to the positive. Toro ni akua uritu. Ako e broker ya ng'ombe. Na hiyo. Ndagi kwagira kagombe ke gakamori gategwa guthinja. Ndagi kwagira venge njega. Ungibatara. Ngoima. Kiuhio ni moya-ine. Ni moya-ine muno. Na rio hiyo atura ri. No broker ngia tushamba tu nini. Yes. Niyo joro ngoro ni kuri mathikimu na machamba. Ni aburuka ithemba kiriko. Igithemba that. No, biashara yake of lately. Nigite a brand boom. Yes. Eno ya uburuka. Yes. Ni brand ni arahukaga. Orimwe. Wakora brand yatura haria ikarahuka orimwe. Orimwe tugoka kiundu. Yes. Ikarahuka. Yes. Ikaria wega. Riu brand yake ri ni arahukite na koni aona tuwira tuingainge because of his name. You know the power in a name. Yes. Yetagwo riri Moses Kuria. No igwa ritwa riu ni riari yana na riao Waziri. Yes. Riu na andu kuurwo ngorwo na nyonjorori mamuna na yo waziri. Yes. You na andũ itũra makĩenda handũ hokuo rĩ nĩ mamwandĩkaga list nĩ andũ arĩa maratanywo. Nĩ mũramenyithio nĩ twekwo na athuri aya beti Nathani Karau, Joshua Kungu, Moses Kuria Wasiri. Na ni insistaga any documentation uramwandika ritwa wekire into brackets Wasiri. Yes. Iwe kiburuka kindu no iwa andu mauga atiriri ino yamburu riu ritwa ri tiria gutunya andu ucio ndio na eto tunya mbia cia ng'ombe. Mwe wira uriku? Wira uyu? Yes. Ona mathitaraini na MK. No maritwa kuhanana. Yes. Araririra muno. Ona igwa gundu kwira thoko kanitha getu. Wende ihinda riri gwita Wasiri Moses Kuria. Aruga mona kwa andu maramwira wewe. Ira kioka ni we acio. Ucio niwe Wasiri. Ucio niwe Wasiri. Nĩarakĩrĩa na rĩtwa rĩa Waziri we mwene. Ya nginya ni amenyete nginya to add libs to MK ire the main. Yes. Ewa moja magai. Ewa moja magai. The brand has, you know, the proverbial phoenix, he has risen from his own ashes. Yes. When he take it, the mono no anene andu hangi, undu ucio mukinyire. Tore onyojoro. Tore adija tora ironya maneke. Ni ihuru. Ate kirathimo giake njiro ya kirega ni gikite atia no ni ruro boina. Kimukinyeire. Kirathimo giakwa. Pata neke ginye de. Osa Kuria Waziri. Yes. Anyojoro. Ashia yaro. Na watu akondo merambia moto ma namba ine na tutu. Tone ruta Moses Kuria. Ni akiarahukite. Yeah. Ritwa katare Kuria riraria. Eta MK. Wasiri. Oyo ndagikega theci guthimuna. Hapana, no. No. Arĩa makĩmuĩ nĩ maramenya kakara karĩa kĩhũraga. No rĩu arĩa matamutheretie rĩ. You know, rĩta rĩu ũngĩkorwo hihi we wĩtagwo Kenyatta. Yes. Wĩtagwo Kenyatta ona rĩtetereinie na Kenyatta main rĩ. Rĩtwa rĩu no rĩkugwo kaũndũ handũ. Yes. Rĩu hetwathoma nake wetagwo Kenyatta mathoma na my late brother. Secondary. Rĩtwa rĩu Kenyatta rĩ. Ona ũrutĩire mũborithi
driving license. One witwa Dennis Kenyatta. Kugoka undu. Yes. Kuria. Let the license wewe. Let ya Anaonekana unaenda mbali, ulikuwa umekimbia kidogo. Unaenda mpaka wapi? Ngoja roho ndafika hapa Ichaweli kidogo. Safari mzuri bwana. Mkai wa Njorori. Yes. Eko Njorori. Yara kunekire broke egi. Ito Kioni. Ria broke yake na iria alugu yako. Nayo ni angayo. Ya bia amigirira kiruru. Rimuru raria ku Njorori. Ni Moses Kuria. Waziri. Ayo dia. Dia azukenda to Washington. Yes. Dia te hadu konia mu borithi idea te Washington Kenyatta. Yeta. Kana Paul Kenyatta. Ugatonye. Mkai ni waraki romai. Ani anu nende mwetera mai kasi ni na matie tainu. Ewa yaja na mote nai. Madha